Bula FM Number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambulo binaka. Se koe ngona bakaleleka ni nonde tukutuku ena mbungi ndindai. E kune ni sa tumbu ne wili ni leo ni vonua. Era tori bakatiko na wainganga ne bie mamtentege so. Ena bie tukutiko ena taundaku ni bie korlelebu. E kani kurambu isar ne tukutukongo. Me bakani ndo weado bakalebu na dakatakongo ena bie korlelebu. E bakarita o kalesi bola tambu. Na marama katoe butaka na isongo na bola tambu group. Nindo na kana lebu ni kerekere e dingomi na kena bakadori na bebe garara mataki kibir na leoni bonua na rebu ni kena tori bagine wainganga ni bebe matintaki e be talebi na isongo e na bunga na betikutiko e na be sibiti e na loma ni tinika rona bula saoti e na kena bakatete ni tukutuku kibir na leoni bonua merambiuta na wainganga ni bebe matintaki. Era tau bagarita kaya tolu na elewa karto akuti bimai be waisaki tulabu nisa siang ni tau toko nambula ena be singa me baka ni rando rongo bosa mai be ira na leuni bonua ngwe na buku ni be kaya dakaba be rato o tulabu e baka ndini taki o tulabu e maki basa ulu kawalu kay tala ni songo lotu na Agape Healing Church Ministry e na ba nadal ni kudu kaya nandua nadala ni be baka sangai ya kudu be rato na ngone leongo o tulabu dua emba ki rosa uluka rua, dua tale emba ki rosa uluka diwa, kena ka tolu, emba ki tolu sa uluka rua mena sinu, ena rono ndulu tina kawalu. Ena kai baka tau tiko na kene tutongi o tulabu, ena singa wakarombuka. Lebu na bonua ersa tori baka tiko na bengarabi, ni taru baka sala, ena ngau na mbole ndulu magitiko ngo. E baka rita kana tamba ni medical services specific, ni ngandrebe na era mbuta binaka ena sueli baka sala, mera buke ira na lebu bonua, era bakila baka lebu na rebu ni COVID-19. E baka rita kana direkta ni MSP, ni sa tumbu tele tingane wili ni beba sangai, kina beba saurarataki, ena nonto bonua. E sa kakabaki na tamba ni MSP, ena nonra baka takataka kita leso, na kenandau, ena buku ni sueli baka sala. Kinang gito, na final ni sot-sota ni rugby na Vodafone Vanua Cup, karona sota tiko kina na tim ni Rewa ki Northland, e na bakaduri e na rarama ilawanga e singatoka. E na ganga rawati na semifinal e na madhaw saoti, e sa bakabu na bei Rewa ki Northland, mero na bakitabi e na sot-sota ni Skipper Cup e na ambaki mayongo. Wakandita ka John O'Connor na bunilawani songo ni rugby unioni, ni timi ni asawa e matei ni timi mena listale kame bakitabi na Vanua Cup e na ambaki mayongo. Rona sota na timi ni Rewa ki Northland e na finala e na tolu na kaloko e na akabi ni singa bakarawai sarangaongo. Mai dabai kiri na bakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rona na seman stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM. Ni bakading vinaka. Bula, I'm Miri, I'm from Lotoka and I love Gold FM because they play all my classic hits. Gold FM, only the classic hits.